Sekuphela ukuqagula njengoba ke lo-ke uxoshwe kumkhonto wesizwe ubaba Jelani Khumalo eseyilunga-ke likaKhongolose. Lokhu kuqinisekiswe-ke osukwini lezolo ngesikhathi-ke evela-ke ifake izimpahla zikaKhongolose-ke kwirali ebiseGoli. Khumalo-ke uxoshwe lapha-ke imkhonto wesizwe emva kokuthi umsole ngokuthi-ke wenza-ke imisebenzi emibili ngaphakathi kweqembu-ke ye-MK Party njengoba-ke bekusola ukuthi uyimpimpi upimpela-ke lapha uKhongolose. UZuma-ke ugxoke abaningi abafana-ke noThabo Mbeki bethi uThabo Mbeki uZuma-ke uphendukela umbuso nenhlangano kaKhongolose. Kanti-ke uZuma-ke bekufuze futhi aqondise isigwegwe lapha-ke inhlangano kaKhongolose kodwa-ke egcine isithi-ke ehlehlisa lakho njengoba-ke kubona-ke kuyingcuphe ukuthi kwenze lokho kusabheke okhethweni. Kanti-ke udaba lakhe luyoqeda uma sekudlule ukhetho. UZuma-ke akahlezi phansi njengoba ehle enyuka-ke ezama ukugaya ivoti eligayela komkhonto wesizwe okuyinhlangano lezinsuku ingagayele mphaka ecobishisa kwasani. Usizwe isibongo ngokashozi, usizwe inkalakatha, usizwe thinhla suthi cheers bye.